Pomaže Bog, braće i sestre. Najprije da se zahvalim Bogu i svetim arhanđelima Mihajlu i Gavrilu, našoj crkvenoj slavi, našim čuvarima što su nas okupili u velikom broju. Također bih se zahvalio i Hadži Zoranu Vukašinoviću što je imao puno ljubavi i volje da dođe kod nas i da nam održi ovo predavanje koje je veoma korisno i za dušu i za telo. Hvala svima vama što ste došli na ovo predavanje. Biće veoma korisno. Dajem sada reč Hadži Zoranu Vukašinoviću. Časni oče, dragi moji Petrovčani, iako možda nikog nema iz Petrovca, ali pripadate toj opštini, pomaže vam Bog. Dobro vi meni došli da čujete neke stvari koje možda nikad u životu niste čuli. Ja ću vam pričati kako nastaje bolest i kako da se borite protiv nje, kako da proživite ako shvatite, znači suštinu bolesti, znači do kraja vašeg života na ovoj zemlji, da vam bude što lakše, da vam taj život bude pitak, da vam bude sadržajan i da bude sa što manje bola. Drago mi je i što smo se danas sastali na današnji dan. A znate li koji je danas svetac? Na današnji dan, dan Svetog Jovana Zlatoustog, da se ovo čuje. Ja sam Hadži Zoran Vukašinović, živio sam dugo vremena u Republici Srpskoj, pa sam posle rata došao ovdje u Beograd i tako nastavio da živim i radim. Ja bih vas molio da ovaj dio predavanja dobro poslušajte. Znači ovaj prvi dio predavanja, on nosi naslov Čista duša, čisto tijelo. Drugi dio predavanja, malo ćemo manje pričati znači o njemu, to vam je predavanje o hrani i on nosi naslov Viljuška nam kopa grob, a treći dio predavanja bit će trave kao antibiotici. Poslije ću vam dati malo vremena ako ima neko od vas neko pitanje da postavi, da mu se da odgovor i ako želi malo da popričamo o njegovoj bolesti, da mu se daju smjernice i kako da pomogne sebi. Vidite, svi ovdje što se nalazite, ako ste danas zdravi, sutra ćete sigurno biti pacijenti. Znači, ne postoji čovjek koji nije pacijent. I ne postoji čovjek koji nije otišao kod doktora, razumijete li, da li je to u prvim godinama njegovog života ili u zadnjim, ali mi smo svi pacijenti. Moje predavanje počinje sa jednom rečenicom o životu. Ja ću vam tu rečenicu da kažem šta je život. I ja bih vas molio da ovu rečenicu dobro poslušate, jer iz ove rečenice je kompletna suština života. Šta je život? To je trag, trajan i neuništiv. Znači, to je jedno nevidljivo tkanje vremena i po tom vremenu i po tom tragu će nas pamtiti, ali će nas i tražiti. Ako ne nađu nas, naći će nam potomke. Šta bi neki ljudi dali kad bi mogli da izbrišu do jučerašnje tragove? Znači, to ću vam još malo slikovitije da ponovim. Znači, život je ništa drugo nego jedno tiho, jedno čujno, naizgled nevidljivo tkanje vremena. To što život izatka, to je trag, trajan i neuništiv. Po njemu će vas pamtiti, ali i po njemu će vas tražiti. Ne nađu li vas, naći će vam potomke. Šta bi neki ljudi dali kad bi mogli da izbrišu do jučerašnje tragove? Zašto je ova rečenica izuzetno bitna? Pa bitno je da shvatite sve što danas uradite, sve što danas pomislite, sve što danas riječ iskažete, ima svoju konsekvencu, ima svoj put
Ako idete putem ljubavi, vi ćete biti nagrađeni. Ako idete putem zlobe, ako idete putem mržnje, ako idete putem sujete, isto ćete biti nagrađeni. Samo je pitanje kakva je ta nagrada, kako ćete da uživate u njoj. Kada sam počeo da radim s ljudima i kada sam počeo da pomažem ljudima, uvijek sam se pitao šta je bolest, zašto ta bolest dolazi i odakle dolazi. Onda sam postavio sebi pitanje da li je to kazna koja treba cijeli život da nas bije. Da li je to opomena da nismo na pravom putu? Da li je to poklon da bi uživali u njemu? Da li je to neko upozorenje da bi se zaustavili? Da li je to neki izazov da bi kroz njega ojačali? I na kraju sam shvatio da je to sve ovo što smo naveli, i kazna, i poklon, i izazov, i upozorenje. Nemojte da se bojite svoje bolesti. Nemojte da bježite od nje. Jer ako shvatite zašto ste je dobili i ako shvatite šta možete da uradite na sebi zahvaljujući toj bolesti i ako shvatite da će pomaganjem sebi, da ćete sutra da pomognete i svojoj djeci i čak nerođenim svojim unucima, praunucima, onda od bolesti ne smijete da se plašite. Zavolite svoju bolest, jer će vam ona biti vaša vodilja u vašoj promjeni, životnoj promjeni, jer morate da shvatite da tu bolest koju ljudi imaju, znači koju vi imate, nije došla sa strane. Vi ste je sami doveli, vi ste je sami prizvali u svoj život i vi sami možete da je pobjedite. A šta ljudi rade? Ljudi idu kod raznih ljudi koji su ovladali raznim tehnikama liječenja. Idemo kod doktora raznih specijalnosti, fizijatara, terapeuta, psihologa, defektologa, kiropraktičara, akupunkturologa, homeopata, masera, travara, bioenergetičara i tražimo pomoć od njih. Oni vam mogu pomoći samo u onome što oni mogu da vam pruže. Znači onome što oni mogu da vam daju, ali oni vas ne mogu izliječiti. Zapamtite dobro, ne mogu vas izliječiti, mogu vam pomoći da ono od čega bolite, da se to malo sanira, mogu vam pomoći ako imate bol, da se taj bol koliko toliko zaustavi, mogu vas zaliječiti, ali izliječiti vas ne mogu. Znači, vi ste tu bolest dali sebi i vi ste vaš najbolji ljekar. Znači, šta treba da uradite? Da sjednete, da popričate sa sobom. Ako treba da stavite olovku i papir ispred sebe, pa da na taj papir stavite cijeli svoj život, da vidite kroz šta ste taj život prolazili, da vidite kroz koje ste muke išli, trčali, s kim ste se svađali, s kim niste razgovarali, na koga ste hulili i polako da počnete sebe da menjate. Morate da shvatite osnovnu stvar, da lekar liječi, ali ko onda isceljuje? Isceljuje vas Gospod uz pomoć vas. Znači, ne postoji bolest koja se ne može izliječiti ako ljudi pravilno pristupe. Znači, njozi ako sjednu sa sobom i popričaju i vide gdje su griješili. Ako ne mogu sami da upru taj prst ka sebi, onda da traže pomoć svojih najbližih, znači ljudi koji su živjeli sa njima,
da pitaju svoju suprugu ili supruga kakav sam ja, šta ti je smetalo u mom životu, da pitate svoju djecu, da vam oni kažu, pa onda da shvatite kojim putem i kojim pravcem treba da idete. Najgore je što ljudi traže lijek kada sebe doteraju, faktički mi to kažemo Bosanci, doteraju cara do duvara. Znači, kad se razbole i kad je ta bolest uzela maha, najgore je kopati bunar ako ste žedni. Pitanje je da li ćete ga ikad moći da iskopate. Danas su, zahvaljujući medicini, znači mi ne možemo da kažemo i ne smijemo i ne treba da kažemo da medicina nije mnogo uradila za ljude. Znači danas ne postoje bolesti koji su možda vaše pretke obarale kao što kosac obara travu. Mnogo je bolesti iskorijenjeno, razumijete li? Danas bolesti koje su kosile ljude više ne postoje. Ali šta je problem medicine? Problem medicine što nikad vas nisu gledali po imenu i prezimenu. Znači nisu vas gledali onako kako se zovete, već su vas uvijek posmatrali, razumijete li, kao neki broj. I medicina kad liječi, ona ima to svoje pravilo u liječenju. Znači, nema veze koliko će ljudi da dođe, oni će se liječiti ako imaju istu dijagnozu na jedan isti način, znači liječit se po jednom šablonu ili po jednom protokolu. Ali oni se neće izliječiti, u tome je problem. Znači liječit će se posljedica, ali se neće liječiti uzrok. Zvanična, znači konvencionalna medicina ne želi da shvati da ljudi žive duhom i da je taj duh osnovna stvar u oboljevanju, pomiješan, znači duh zajedno sa dušom. Vi kad odete kod doktora, vi dobijete tabletice i sa tim tabletama vaš problem za trenutak stane. Vi imate visok pritisak, vi ćete dobiti tabletu za visok pritisak i ta tableta koju vi popijete će da taj pritisak dovede u jednu normalu. Vi ćete da pijete godinama te tablete, ali počet će da vam se otvaraju drugi problemi. Dobit ćete šećer, pa ćete da dobijete tablete za šećer, a niste prestali da pijete tablete za pritisak. Pa šećera će vam napraviti u organizmu neke druge probleme, pa ćete dobiti tablete za cirkulaciju, pa će vam oslabiti srce, pa ćete dobiti tablete za srce i na kraju ćete postati tabletomani. Znači lijekovi će vam preći u naviku. Milione lijekova je popijeno, a pitanje je koliko se bolesti izliječili. Jedan moj dobar prijatelj iz Amerike i nikako ga ne mogu da zaboravim, javi mi se ovako na Skype-u i kaže: joj Zorane, pronašli su neki novi lijek za pritisak, evo pijem ga 7 godina, stalno mi je pritisak 120 sa 80. Pa rekao super. A rekao, a šta bi se desilo kad bi ti sad prestao da piješ taj lijek? Pa on kaže, sigurno bi mi se taj pritisak vratio. Pa tu je suština. Ako je to lijek i ako ga piješ 7 godina, onda bi se trebao izliječiti. Onda bi se čovjek trebao izliječiti. Šta se sad dešava? Mi krećemo kod lekara. Oni moraju da dođu do dijagnoze, znači moraju da vide od čega ste bolesni i onda počinju da vas osvjetljavaju
raznim rentgen aparatima, onda vas bombarduju raznim atomima, onda vas špioniraju izotopima, zapljuskuju ionima, tresu vas ultrazvukovima, sjeću vas ili razbijaju laserima, maze vas svjetlosnim zracima raznih talasnih dužina, peskaju vas elektromagnetnim talasima, šibaju vas visokofrekventnim strujama, uvećavaju džinovskim mikroskopima, cijede centrifugom i filterima, guraju vam razne cijevi u vaše šupljine, u šupljine znači našeg veličanstvenog tijela, prave neke testove da bi ušli u ljudsku psihu, ali na kraju ništa. Sve se vidi, a ništa se ne vidi. Stalno se nešto traži, a ništa se ne nalazi. Mi moramo jednog trenutka da shvatimo da taj klasični način liječenja nas poistovjećuje sa grobarom, da samo zatrpava bolesti, ali te bolesti ne liječi. Znači, da bi došli do izlječenja moraju neke druge stvari da se liječe. Mi organizam liječimo, znači, i blatom, i zlatom, i magnetima, i toplotom, i hladnoćom, vodom običnom, vodom mineralnom, strujom, masažama, vakcinama, biljem i na kraju liječimo se i prisađivanjem organa. Sve je više školovanih ljudi koji se bave problemom zdravlja, ali nažalost sve je više bolnica, sve je više bolesnih ljudi. Vraću se opet 5 minuta unazad da vam to bude slikovitije ono što sam pričao o tabletama. Pijete tabletu jednu pa drugu, pa to vam isto kao kad uzmete, razumijete li, vaše pantalone i onda vam se na pantalonama napravi rupica. Vi ćete tu rupu da zakrpite, ali pojavit će se nova bolest, pojavit će se nova rupa. Vi ćete i tu rupu da zakrpite. Pojavit će vam se nova bolest i nova rupa. I tu ćete rupu da zakrpite. I na kraju, pantalone će vam biti totalno zakrpljene, više nećete imati mjesta, razumijete, gdje ćete zakrpu da stavite. I odoste vi gore. Odoste, gdje ste bili? Niđe. Šta ste radili? Ništa. Vidite, znači, sad ću vam da kažem šta je uzrok. Znači, šta je uzrok vašim obolenjima? I o tome ću vam malo više da pričam da bi to shvatili, da bi vidjeli zašto ste obolili, šta su vam vaši preci ostavili, a šta ćete vi da date ovoj dječici. To morate da naučite i to morate da shvatite. Nije suština da li ćete vi vašoj djeci da ostavite 5 auta, da li ćete im ostaviti vile, da li ćete im ostaviti brodove. Bitno je da li ćete im ostaviti mir. Ako im ne ostavite mir, ništa im niste ostavili. Ovo materijalno će da prođe. A sa onim što ste im ostavili, s tim nemirom kroz koji ste vi prolazili, nažalost će i njih, da i njima radi, znači, ovo što je, taj nemir što je radio vama, ništa im niste naučili. Sutra, pošto i ništa niste naučili, neće oni znati da nauče svoju djecu i onda će taj krug da se vrsti bez prestanka. Ako se u bolesti liječi samo tijelo ili organ koji je obolio, a ne traži se uzrok zašto je došlo do bolesti, znači ako se liječi ta posljedica, bolest se ne može izliječiti. A sad ću vam da, pošto tog uzroka ima malo više, pa da ne bi nešto preskočio, to ću vam sad da pročitam. Uzrok naše bolesti su naše misli, koje se roje u našim glavama bez prestanka.
Uzrok naše bolesti su naše riječi koje izlaze iz nas, koje ne možemo da kontrolišemo. Uzrok naše bolesti su naša djela. Uzrok naše bolesti su naš karakter. I znači kad sastavite sve ovo, dobivate na tacni bolest. Znači da bi shvatili kako da se liječite, morate da se čuvate vaših misli, jer će vam vaše misli donijeti riječi. Morate da se čuvate vaše riječi, jer će vam riječi dati vaše djelo. Morate da se čuvate vašeg djela, jer će vam djelo odrediti karakter. I morate da se čuvate svog karaktera, jer će vam karakter odrediti život. Znači sve ovo što sam vam rekao, to je vaš život. I ne zaboravite, što bacite s ovu stranu mosta, dočekat ćete s ovu. U životu ništa nije slučajno i ništa se slučajno ne dešava. Uzrok naših bolesti znači su mnoge godine fizičke zloupotrebe, redovnog uzimanja pića, velike količine cigara, pretrpavanja nezdravom hranom, uzimanje lijekova kad treba i kad ne treba, manjak sna ili fizičke aktivnosti, okretanja dana i noći, malo davanja i malo primanja, ljubav, naša nestabilnost, nagla promjenljivost, ružna riječ, ružna misao, naša pojačana gordost, stalno prisutna uvredljivost, naš egoizam, neizbježna oholost, podlost, bezobzirnost, bestidnost, nezahvalnost, bojažljivost, sujeta, pretjerana briga, mržnja, razvrat, nečistoća, blud, gnjev, bijes, srdžba, grubost, zavist, tuga, žalost, pakost, očajanje, strah, neredovno jedenje pa prejedanje, prepijanje, tajno noćno jedenje, ono kad ustajete navečer pa otvarate frižider, da znate da vam je to bolest, mrzovolja, lijenost, tvrdoglavost, perfekcionizam, praznoslavlje, prepiranje, nestrpljenje, neposlušnost, ogovaranje, klevetanje, laskanje, osuđivanje, kukavičluk, licemerstvo, ljubomora, samoljublje, pohlepa, sebičnost, gramzivost, zluradost, vlastoljubivost, osvetoljubivost, podmuklost, laž, nepoštena zarada, zelenaštvo, lakomost, lukavost, zlopamćenje, zakidanje. Ja se izvinjavam, morao sam da pročitam da ne bi šta zaboravio. Znači sve su ovo uzroci vaše bolesti. Ako obolite, a ja ću vam tačno reći koji organ, kako i od ovih znači navedenih stvari oboljeva, i ako to ne promijenite, možete vi da idete gdje god hoćete, možete da tražite lijek gdje god hoćete, vama će se produžavati samo agonija. Znači dobit ćete na vremenu da shvatite uzrok i probate sebe da promijenite. Vidite ovu čašu. Evo u ovoj čaši ima sad jedna količina vode, to je negdje oko 2 decilitra. I ova voda će da predstavlja znači naše te negativne misli.
Znači, sad da li je to ne mržnja prema vam nekome, da li je to neka zavist, da li je to neka okolo, da li je to osuđivanje, ogovaranje. Znači, svaki čovjek ima to različito. Šta će se meni desiti ako ja u čašu držim ovako minut? Ništa. Ja ću držat minut, pustit ću je, pričat će završiti. A šta će se desiti ako ja ovu čašu držim 1 sat? Počet će ruka da me boli, počet će da boli, počet će da steže, počet će da drhti. A šta će se desiti ako ja ovu čašu držim 1 dan? Proći ću kroz užasne bolove, može se ruka paralizovati, znači može da boli užasno. I šta ja treba da uradim da me taj bol prestane? Baciš čašu. Čaša padne i ova bol prestane. Tako je sa vašim mislima. Ako te negativne misli, znači ovo što sam vam pročitao, znači te negativne emocije, znači koje idu kroz ovo što smo rekli, ako one se vama zadržavaju 1 minut, one će ovdje ući, ovdje izaći i ništa vam se neće desiti. Ako vam se to negativno zadrži 1 sat, ono će početi u vašoj glavi nešto da radi, a čim počne da radi u glavi, počet će da radi u tijelu. A ako vam se desi da vam te negativne misli, znači, budu 1, 2, 10, mjesec dana u vama, one će početi da vas jedu. Tako, dragi moji prijatelji, bolest nastaju. Sada ću da vam malo pričam o suštini života, da shvatite kakav se život živi i da shvatite šta morate da promijenite da bi taj život bio što ljepši. Ovdje ću vam pročitati, znači, jedan citat našeg svetog Simeona Mirotočivog ili Nemanje, gdje ćete da vidite da je to osnova svega i kroz ovo što vam bude pročitao, ja ću se nadograditi i mnogo toga vam ispričati. Zapamti, čedo moje, krv čini narod, krv je vječna. Krv novorođenog djeteta stara je 1000 godina. Djetešce je mlado, a krv u njemu je ona stara krv koja je proticala u žilama njegovih predaka još prije 1000 godina. Ljudi se rađaju pa nestaju, a krv ostaje. Ona se pretače iz jednoga u drugog čovjeka. I moja krv, čedo moje milo, teče u tvojim žilama. I da ti nisi naumio ići kroz život i vrijeme na tjelesnim i krvnim strujama, nego na duhovnim krilima, i tvoja bi krv potekla u tvojoj djeci. Ili ti imaš svoja velja duhovna čeda i ona će tebe nositi u duboke vijekove i daleka vremena. Čedo moje milo, kao što velika rijeka teče kroz klisure u polja, tako kroz vremena teče krv i pretače se iz naraštaja u naraštaj, iz vijeka u vijek. Šta je onda čovjek nego mali sud u kome se vječna i sveta krv prenosi s pokolenja na pokolenje. Ovo vam je veoma bitno bilo da čujete, da bi mogli dalje da pratite ovo. Znači, sad ću vam isto pročitati jedan citat našeg velikog vladike Nikolaja Velimirovića, znači svetog, gdje on to tako lijepo napisao. Iz srca izvire krv, a u krvi je duša. Kakva je duša u srcu, takva je u cijelom tijelu. Sve što truje život i što liječi život mora doprijeti do srca i proći kroz srce. Tamo gdje je središte tjelesnog krvotoga,
tamo je sjedište duhovnog krvotoka. Mesano srce je organ duhovnog srca. Kako je ovo stvarnost, ali je ta stvarnost velika tajna. Duša je obučena u porfiru krvi, pa kad je odjeća tako osjetljiva, kako je osjetljivo tek ono što je odjećom odjenuto. Kao što jedan trn može pokvariti i zaraziti krv, tako jedna riječ, jedan pogled može da pokvari dušu. Vidite, morao sam ovo da vam pročitam da bi sad ovo mogli da pratite i da shvatite. Ja bi vas molio, dobro ovo poslušajte. Jer ako ovo shvatite što vam sad budem rekao, prolazit ćete kroz život lagano. Prenijećete svojoj djeci to, sutra će oni da prenesu svojoj djeci ovo što ste čuli i vi ste svoj dio na zemlji završili. Sve što danas pomislite, sve što danas riječju iskažete, sve što danas emotivno preživite, ako prije spavanja ne izbacite iz sebe kroz pokajanje, ako ste nekog načepili, ili kroz praštanje, ako vas je neko načepio, ako zaspite sa time, zapamtite da bolest ulazi u vaše tijelo. Znači, bolest ulazi kad čovjek spava. A da bi se zaštitili od bolesti, onda rješavajte problem prije nego što, znači, odete da spavate. Nemojte da idete ljuti, bijesni, nervozni. Čim zaspite, ako zaspite, vi ste se razboleli. Otac bolesti je misao. Znači, sve bolesti od najmanje, znači, prehlade pa do raka kreću iz glave. Majka bolesti je hrana. Znači, hrana nije primarna oboljevanju, ona je sekundarna oboljevanju, jer imate ljude koji su vegetarijanci po 30 godina. Znači, uopšte ne jedu meso, uopšte ne jedu mlijeko, uopšte ne jedu, razumijete li, ništa životinjsko, pa imaju povećan holesterol. Ništa ne jede od mesa, a holesterol mu 10. Slaninu nije vidio očima 20 godina, ali holesterol 10. Znači, iz ovoga možete da shvatite da je ta hrana sekundarna, znači, u vašem životu. Ili ubrzava ozdravljenje, ili ubrzava bolest. Ali primarna je misao, znači, otac bolesti je misao. Ovo je izuzetno bitno isto da shvatite. U nama su geni predaka, a hormoni potomaka. Znači, sve ono što su naši preci radili, a za života nisu izbacili iz sebe kroz pokajanje i kroz praštanje. Nažalost, onog trenutka kad njihova duša krene ka nebu, sve ono što ih je mučilo, od čega su se razbolili, kreće, znači, frekventno, amplitudno u njihovu krv, znači u njihove potomke. Vi kad odete kod doktora, on vas prvo pita ako bolujete od neke bolesti, da li vam je otac bolovo, da li vam je deda bolovo od toga, majka, vi ćete reći da, on će da kaže to je genetika. Ali ta genetika se ne prenosi na način kako oni misle, već na ovaj način što sam vam je rekao. Znači, nemojte dozvoliti da neko u vašem domu umre, a da ne bude, znači, pričešćen i da ne bude izbacio tu muku iz sebe. Jer ako to dozvolite, znači, ako je vaš predak, znači vaš roditelj umro, a nije se pričestio i ispovjedio prije smrti, istog trenutka u vas i u vašu djecu i sutra u vaše unuke ulazi ono, znači, od čega je umro.
tjerajte ih, vucite ih za mantiju, nemojte da dozvolite da vam se to desi. Jer vidite, znači čovjek obolio od raka, umire nepričišćen, ne umire neispoveđen, šta se dešava? Istog trenutka on ubija svoje potomstvo, a njegovo potomstvo, pošto ako ne nađe se neko pametan i ne shvati zašto je obolio, naslijedio neko tu bolest, ne zaustavi je kroz pokajanje i praštanje, ubija potomstvo i potomstvo. Ja sam skoro bio u jednoj crkvi i vidim knjigu mrtvih i vjerujte, 1000 imena je upisano. Od tih 1000 imena upokojenih, naših upokojenih, 990 nije ispovedeno. Pomnožite 990 sa 3 ili 4 člana tog domaćinstva, znači to je preko 3000 duša u budućnosti, u sutra, neće imati mir. Da bi počeli da liječite bilo koju težu bolest, znači od autoimunih bolesti, od kancera, od dijabetisa, od znači leukemija, znači ti teški bolesti, ciroza, nemojte počinjati da je liječite, jer nikad nećete da ih izliječite ako ne budete davali parastos. Ne postoji veći lijek na zemaljskoj kugli od parastosa. Ne znate šta vam je otac, djed, majka, baba, pradjed, pradbaba, čukundjen, čukubaba, ne znate šta su radili. Ne znate šta su vam ostavili, apropo ovoga što sam vam pročitao, znači šta je u krvi. Ne znate šta su vam ostavili. Ne znate koje su vam misli i koje su vam emocije prenijeli u vašu krv. Zato medicina ne može da izliječi te bolesti. Ne može. Zato jer se mora liječiti i nebo. A kako da liječimo, razumijete li, nebo naše? Naše nebo, naše upokojene. Molitvom. A koja je to molitva? To je parastos. Ako ste teže obolili, vucite ih za mantiju, svake subote dajte parastos. Nemojte slučajno da vam zadušnice prođu bez parastosa. Nemojte da idete na groblje pa tamo da palite one cigare, razumijete li, na grob, ili da donosite tamo bulju hrane kao da ste u nekom hotelu, a ne donosite molitvu. Ne donosite lijek koji je vama potreban i gore koji je potreban. Ako nema mira na nebu, nećete ga nikad imati na zemlji. Nikad. Jer gore je da, da, ne, ne. Ono gore što su vaši preci uradili, a nisu se ispovijedili prije smrti, samo vi možete da promijenite. Kako? Parastosom. Mijenjajući njih, vi mijenjate i sebe, svoju krv svoje djece i krv svojih unuka. Znači, možete da idete gdje god hoćete, da tražite lijek gdje god hoćete. Ako ovo ne budete redovno radili, nema vam ozdravljenja. Umirete, ali umiru i vaši potomci, jer će nažalost morati da nose i svoj krst, ali i vaš krst. Vidite, čovjek kad ubije čovjeka, znači kad ga namjerno ubije, šta se dešava? Onog trenutka kad duša ubijenog krene ka nebu, njegov lik, znači taj njegov smrtni hropac, ulazi u vidno polje ubice i polako pravi pečat u njegovoj krvi. Mijenja gen. Znači, mijenja gen. Taj gen rađa kroz potomke autoimune bolesti. Znači, to su mistenija gravis, multipla skleroza, sklerodermija, lupusi, razumijete li, kronove bolesti.
znači to autoimune bolesti gdje čovjek sam sebe jede. Ako čovjek ubije sebe, a to je jedan od najvećih grijehova, znači ako je digao ruku na sebe, kako se rađaju njegovi potomci? Rađaju se, ako ste ikad vidjeli Downovi, oni Reovi sindromi, kad vidite one mongoloide, znači kad vidite djecu, razumijete li, sad da znate šta je mongoloid, znači i tu nema lijeka za to dijete, on živi negdje do 25. 30. godine, razumijete li, ali to dijete koje se dobije posle samoubistva, to je dar roditeljima, da bi preko ljubavi prema tom djetetu očistili svoju krv i dali šansu potomcima da sutra ne rađaju takvu djecu. A šta mi radimo? Rodi nam se dijete s cerebralnom paralizom, nam se rodi s tim sindromima, mi ga šaljemo tamo u ustanove neke, šaljemo da ga drugi neko vaspitava, da drugi brine o njemu. I šta smo radili? Dali smo šansu svom djetetu sutra da rodi isto takvo dijete. Znači sad se vraćam ponovo na tu suštinu, znači da remiziramo sve što danas pomislite, sve što riječu iskažete, sve što emotivno proživite, ako prije spavanja ne izbacite kroz pokajanje i praštanje, bolest ulazi u vaše tijelo. Otac bolesti je misao, majka bolesti je hrana. U nama su geni predaka, a hormoni potomaka. U prirodi može da opstane samo plus i minus. Znači ne plus i plus, jer je kompletna priroda postavljena na toj suprotnosti, na tom dualitetu. Znači imate svjetlo, imate tamo, imate toplo, imate hladno, imate ljubav, imate mržnju, imate gore, imate dole, imate svijest, imate podsvijest. Znači sve je postavljeno na ovome plusu i minusu, razumijete? I molio bih vas ovo sad sljedeći par rečenica, jer svi imate djecu i unuke, dobro poslušajte. Bog kad spaja muža i ženu, kako ih spaja? Znači plus i minus polno, znači različiti su polova, ali su plus i minus karakterno. Znači ne mogu imati iste karaktere. Ako bi imali iste karaktere, šta bi se desilo? Tukli bi se kao dva jarca na brvnu, dok nekog ne bi ubio. Što je to tako postavljeno? Zbog djece. Molim vas, saslušajte ovo. Muško dijete vuče, malo ću se slobodno izraziti, oprostite mi, znači vuče sav gomnaluk, sve nepokajane grijehe, sve gene koji su nastali, znači od loših misli, od loših dijela, po očevoj liniji. Znači sve ono što je otac radio, deda, pradeda, čukun, deda, se nalazi u krvi muškog djeteta. Muško dijete ide majci, da bi preko majke, koja ima drugi genetski zapis u krvi, to što je dobio s očeve strane očistilo. Obratno, žensko dijete vuče sve loše po materinoj liniji, a trči ocu. Šta je u životu opasno? Opasno je ako muško dijete do 5. godine, jer do 5. godine, u 5. godini djeca formiraju svoj krst, ako muško dijete posle 5. godine naslijedi karakter oca, ili ako žensko dijete naslijedi karakter majke, to vam je plus i plus polno, ali vam je plus i plus karakterno. Šta se dešava u prirodi kad uzmete dva magneta i prislonite ih sa istim polovima? Ajmo. Šta se uradi? Odbijaju se magneti. Tako se i vaša djeca odbijaju od vas. Ako je to nasljedstvo do 60%, znači istopolno sin, otac, majka, ćerka, dijete prolazi kroz bolesti. Bolešljivo je, stalno mu neki Damaklov mač visi nad glavom, razumijete li, stalno ima nekih problema i onda se kroz to dolazi do menjanja. Ali ako je preko 70%, znači taj plus isti,
U 95% slučajeva stradaju djeca, ali smrtno stradaju. Da li je to utapanje, da li je to stradanje u saobraćajnim nesrećama, da li je to smrtno oboljevanje, to zavisi. U 5% slučajeva stradaju roditelji. Ako imate plus u porodici, dijete ne možete promijeniti, jer je ono formiralo svoj krst, ali vi se menjajte. Vi se menjajte da se ne bi sutra mijenjali preko bola i preko nesreće. Znači, da vam bude jednostavnije, ako ste vi tvrdoglavi, perfekcionista, uvredljivi, ako volite da ugovarate, razumijete, ali to sutra vidite u svom djetetu, mijenjajte. Mijenjajte sebe kako znate i umijete da vas nesreća ne bi menjala. Zapamtite i ovo. Znači, čovjek je napravljen u znaku krsta. Znači, dijafragma ga sječe. I ovo dobro zapamtite, dragi moji Petrovčani. Ako vas boli desna strana tijela, od malog prsta do ovdje, znači ove dlake na glavi, to je rat sa samim sobom. Vi i vaš ego. Lijek je pokajanje. Znači, lijek je pokajanje ako boli desno. Ako vas boli lijevo, od malog prsta pa do vrha glave, to je rat sa okolinom. To je znači rat vas, vašoj porodici, to je rat, razumijete li, vas sa komšijama, s kumovima, s prijateljima, to je rat sa poslom, to je rat sa državom. Tu vam je lijek praštanje. Znači, ako desno boli, pokajanje, ako lijevo boli, to je praštanje. Ne možete lijevi bubreg izliječiti ako ne oprostite, srce izliječiti ako ne oprostite, pa nema teorije. Ne možete lijevu stranu pluća izliječiti ako ne oprostite. Ili desnu stranu ako se ne pokajete. Ako vas boli od dijafragme pa gore, unijeli ste previše šećera u organizam i onda morate da izbacite šećer. A ako vas boli od dijafragme pa dole, unijeli ste previše bjelančevina životinjskog porekla. Znači, unijeli ste previše mesa, unijeli ste previše jaja, mlijeka. Vidite kako je to lijepo Gospod ustrojio. Trčimo, tražimo lijek, a lijek u nama. Desno pokajanje, lijevo praštanje. Sve možete da slažete u životu. Sve. Možete da lažete koga hoćete i kako hoćete. Ali ne možete slagati vaše tijelo. Ono što vam tijelo pokazuje, to je vaša istina. Jer svaki čovjek je sastavljen iz duha, to je vaš karakter, iz duše, to je vaša emocija i tijela. Svaka greška na tijelu, greška je u vašem duhu i u vašoj duši. I ne može se greška na tijelu liječiti lilulicom, pilulicom, već promjenom vašeg karaktera i promjenom vašeg odnosa prema vašoj okolini. Ne postoji bolest koju ne možete izliječiti ako ne promijenite karakter i ako ne promijenite vaš odnos prema vašoj okolini, vašim bližim, znači kojim živite ili koji cirkulišu oko vas. Vidite, žene su mnogo ugrožene s tim kiretažama. I sigurno od vas, što sjedite ovdje, ima žena koje su imale kiretažu. Kiretaža je veliki grijeh i on se debelo plaća. Vi niste svjesni. Kroz televiziju, kompjutere i te priče, oni su od kiretaže napravili, pa uradi, nije to ništa. I kao kad izvadiš zub i ideš dalje. Žena koja napravi kiretažu do 4. mjeseca trudnoće, ili će onkološki oboliti rak, znači reproduktivnih organa, materice i jajnika,
rak štitne žlijezde ili rak dojke. Ako ne oboli onkološki, onda joj djeca ne mogu da imaju djecu. Ako i ne oboli onkološki, a djeca imaju djecu, onda unuci stradaju u zavisnosti kakav je plod ubijan, da li je muški ili ženski. Zašto su onkološke bolnice pune? Zašto? Otiđite slobodno pa prošetajte ako ne vjerujete. Ili pitajte nekoga ko je obolio, razumijete, žensko od raka na grudima ili dole. Pitajte ga je li imala kretažu. Imala. Zašto je sterilitet zavladao? Zašto više 70% parova ne može da dobije dijete? Pitaju roditelje. Nek pitaju tatu i mamu. Šta je mama uradila i da li je tata tjerao da se to uradi? Mogu oni da traže lijek gdje god hoće. Dok roditelji ne otvore put svojoj djeci da dobiju dijete, nema ono što Bog zustavi, niko nema pravo da otvori. A kako se čisti grijeh kiretaže? Vrlo jednostavno. Znači, posti se ponedeljak, srijeda, petak, posti se svaki post propisani, obavezno se kroz ispovijest i pokajanje, ali pokajanje iz srca. Zapamtite, ni jedno pokajanje ne postoji bez suza. Možete vi dodajete kod sveštenika, on će vas pitati kajem se, kajete se, vi ćete reći kajem se. I vi se pričestite se, mislići ćete ozdraviti. Malo sutra. Bez suza pokajanja nema. To dobro zapamtite. Dok vi iz organizma ne izbacite tu muku, ona se jedno suzama izbacuje. Nema spasa i nema liječenja. Znači, žena treba da fino se pokaje, da se spovijedi, iz srca, znači da se pokaje, da se pričesti, ponedeljak, srijedu i petak da posti, da svaki put, kad ode u crkvu, da upali svijeću za naše upokojene. Dužna je da upali svijeću za tu djecu koja je ubila u stomaku. Prvo što će gore sačekati, to će biti ta djeca. Prvo. A kako će izgledati? Onako kao kad bi imali 33 godine. Znači prvo ćete da vidite djecu gore koju ste ubili. I pitaće vas nešto. Nećete vam kažem šta, ali saznaćete. Znači, sveća mora obavezno da se pali. Morate da dajete milosrđe. Znači da poklanjate. Znači samo ime milo srca i vjerujte mi, Bog najviše voli milosrđe. Mnogo to grijehova će se oprati sa milim srcem. Znači da poklanjate nekoj djeci koja nije slabog imovnog stanja, koja nemaju oba roditelja. I ako da će to biti ona obična bananica, ili će to biti, razumijete li, nešto veće, ni uopšte nije bitno. Bitno je da se to iz srca poklanja i da se svakog ponedeljka čita akatit za ubijenu djecu u utrobi majke. I ako se to bude radilo redovno, jednog trenutka ćete osjetiti takav mir u sebi, osjetit ćete takvo blagostanje, to će biti znak da je taj grijeh izašao iz vas, iz vaše djece, iz vaše djece. Znači sve se može popraviti ako se to popravlja iz srca. Žene kad su trudne, one moraju da shvate da su u Bogom blagoslovenom stanju. Znači kad je beba u stomaku, nema mržnje prema svekrvi, nema prema mužu, prema roditeljima, prema okolini, bratu, sestri, komšijama. Nema gnjeva, nema bijesa, iz njih treba samo da izlazi ljubav. Jer tu će ljubav pokloniti djetetu.
Ako žena mrzi nekoga, a dijete je u stomaku, rađaju se djeca sa problemima na glavi. Znači, rađaju se djeca sa onom hidrocefalusom, znači ona bolest vodene glave, rađaju se djeca sa epilepsijama, rađaju se djeca sa onim patuljastim rastom gdje hipofiza nije dobro razvijena, rađaju se djeca sa slabim vidom, sa slabim sluhom. Znači, to je majka napravila svojom mržnjom. Znači, svaka ta negativna emocija, svaka ta riječ ili misao koja se pojavi u majci, koja je u Bogom blagoslovenom stanju, pravi djetetu bolest. Onda muka. Poslije muka. A da bi se to dijete poslije liječilo, moraju se liječiti roditelji. Šta se još dešava? Ljudi u trci za novcem, u trci za preživljavanjem, šalju svoju djecu u obdaništa. I ko vaspita tu djecu? Vaspita vaspitačica, čast dobrim vaspitačicama, ne možemo reći da sve loše, koji do 12 sati ne vole sebe, a od 12 mrze cijeli svijet. Ko vaspita tu djecu kad tu dođe 100 različite djece? Pitanje je šta ta djeca proživljavaju u svojim kućama. Pitanje je šta ta djeca prenose vašoj djeci. I posle, kad izađu iz obdaništa, vi se posle pitate, pa zar je to moje dijete? A nemate vremena da ga vi vaspitate u toj trci za materijalnim i na kraju dobijete nešto što nije vaše. Zna se ko vaspita djecu? Majka. Ako ne može majka, može baka, deka. Znači, ista krv. Zapamtite dobro, 2 najveća grijeha koja ubijaju generaciju iz generacijom su kad žena ubije dijete u stomaku posle 5. mjeseca trudnoće i kad dijete digne ruku na roditelja. Kad dijete digne ruku na roditelja, to se završava smrću. U tim porodicama iz generacije i generacije stradaju ljudi. Ako je sin udario oca, a sutra ima sina, dočekat će da mu sin nestane. Ili obratno. Taj grijeh se jedino može, znači, pokajanjem do bola oprati. I to je, znači, poslije hule na Gospoda, najveći grijeh koji pravi, znači, smrt u krvi, znači, u porodici. Vidite, i ovo dobro zapamtite, kancer, rak nastaje od uvrede. Ako ja vas uvrijedim, a vi mi ne oprostite, mene neće biti ništa. Ja ću živjeti od vaše energije i doživjeti duboku starost. A vi ćete sebe jesti dok se ne pojedete. Ako ja vas uvrijedim, a vi mi oprostite, vama neće biti ništa. Ja ću debelo da stradam. Baš debelo, zato što sam vam uvrijedio. Ali ako ja vas uvrijedim, a vi mi oprostite, a ja se pokajam, niko neće stradati. Morate da shvatite da se u životu ništa slučajno ne dešava. I ti ljudi koji vas vrijeđaju, oni su poslati od Gospoda. Da vi preko njih naučite da oprostite. Jer ako nema njih, kako bi vi znali da znate da praštate? A oni su poslati vama da vas uvrijede, da bi preko vas naučili da se pokaju. Nema slučajnosti. Zapamtite, slučajnost ne postoji. Znači, ti ljudi koji vas vrijeđaju, oni su vaš lijek, oni su vaš najbolji penicilin što postoji na zemaljskoj kugli. I od večeras, posle ovoga što ste čuli, ako ima neko da ne priča s nekim, odmah sutra ili zovite na kafu,
ili idite na kafu, dobar dan, praštaj. Jer time spašavate generacije i generacije, a u drugom smjeru ubijate generaciju za generaciju. Vidite, kompletan je život napravljen u Svetom Trojstvu. I ovo dobro zapamtite. Znači, Sveto Trojstvo. Ako izgubite radost u životu, strada vam krv. Znači, to su bolesti od najobičnijeg holesterola do leukemije. Ako izgubite ljubav u životu, strada vam srce. Znači, to su bolesti, razumijete li, znači od najobičnijih preskakanja pa do infarkta. Ako izgubite vjeru, strada vam glava. To su bolesti mozga. Vidite trojstvo. Pogledajte opet. Ako skrenete sa puta ljubavi, idete na put bola. Ako se ne vratite s puta ljubavi, sa puta bola na put ljubavi, idete na put nesreće. Nemojte da vas nesreća vraća na put ljubavi, jer ćete mnogo toga da izgubite i pitanje da li ikad možete više to da vratite. Ljudi teže zadovoljstvu. Ljudi hoće da uživaju, sve to je ljudski. Hoće da naprave sebi da bi mogli da uživaju, ali ne zaboravite, koliko je god to veliko vaše zadovoljstvo, sutra će vas čekati velika bol. Znači, živite i uživajte, ali da to zadovoljstvo bude normalno, da bi ta bol kod koju ćete sutra proći isto bila mala. Ali ako bude ovako, i bol je ovaka. Ljudi teže sreći, a ne znaju šta je sreća u životu. Ne znaju šta je osnovna sreća, ali hoće da kupe auto pa sjednu u njega pa su sretni. Hoće da naprave kuću pa naprave kuću pa su sretni. Razumijete li? Ali koliko god težite toj sreći, ne zaboravite da vas sutra čeka velika tuga. Koliko je god ta jaka sreća, bit će vam toliko jaka tuga. Polomiše se da kupe dobro auto, kad ga kupe 7 dana uživaju i doviđenja prijatno. Tako i kuću naprave 20 stanova, 20 soba, a spavaju samo u jednoj. Znači, hoću da vam kažem, najveća sreća u životu je radost. Znači, i vi tu sreću imate sami, a sad ću vam ispričati jednu priču da shvatite kako je sreća prevrtljiva stvar, znači kako je danas imaš, a sutra nemaš. U nekom selu živio je jedan starac sa sinom i imali su samo jednog konja i sa tim konjem su išli u šumu i onda su tamo drva sjekli i onda su ta drva donosili i prodavali. I jednog dana bila ona kapija od dvorišta otvorena i konj pobjegne. I kad su vidjeli da nema konja, seljaci dođu i kažu: jao, jeste vi nesretni. Do juče ste imali čime da zaradite novac, danas nemate. A starac na to kaže: ko zna šta je to sreća, a šta je nesreća. Prođe neko vrijeme, taj konj, znate šta je uradio? On iz šume dovuče dvorište još 2 konja. Dovuče znači još 2 konja. I šta se dešava? Dođu seljaci i kažu: jao, jeste vi srećni. Sad umjesto jednog imate 3. Sada ćete više da zaradite, više ćete novca da imate. A na to njima starac kaže: ko zna šta je sreća, a šta je nesreća. Prođe izvjesno vrijeme, ti konji pobjegnu, na te konje sad sin stavi 3 samara
ali ti konji su bili divlji i kako je krenuo u šumu, ovaj jedan se konj propne, padne na sina mu i sin mu polomi nogu. Dođu opet seljaci kod starca, eto, bio si srećan, sada više nema ko da ide, nema ko da ide u šumu, ko će te hraniti, ko će tići, a na to starac kaže, ko zna šta je sreća, a šta je nesreća. Nakon mjesec dana zarati se. Svi mladići odu u rat, a njegov sin ostane, zato što imao gips na nozi, nije mogao da ide. I seljaci dođu i kažu, blago tebe, pitanje da li će se ovi naši ikad vrati, a tvoj sin je pored tebe. Eto vam, ne trčite za srećom, ne tražite, jer ona je u vama. Vidite, i ovo dobro sad saslušajte. Imate 3 vezivanja u životu i ako su ta vezivanja jača nego što se vežete za Gospoda, tad se plaća. Ako se vežete za novac, ako se vežete za auto, ako se vežete za stan, kuću, vikendicu, šta se dešava? Ako je to vezivanje prejako i ako je to vezivanje jače nego što ste se vezali za Boga, vama će Gospod poslati lopova da vas opljačka. Poslaće vam nekog čovjeka koji će vam novo auto pošarati eksterom ili ćete doživjeti saobraćajnu nesreću. Auto će se skršiti skroz, a vama neće biti ništa, ili će vam pući cijev u stanu, ili će vam neko poharati vikendicu. Ako shvatite da vam je to od poklon od Boga, da se odvežete od toga, vama neće biti ništa, vi ćete dobiti duplu nagradu. Znači sve ono što ste izgubili, Gospod će vam vratiti. Ako ne shvatite, uđete u bolest. Drugo vezivanje koje je puno gore nego ovo vezivanje, to je kad se vežete za krv. Znači kad se vežete za djecu, kad se vežete za roditelje, kad se vežete za muža, za ženu, kad se vežete za rodbinu, šta se dešava? Ako je to vezivanje prejako, Gospod će vam uzeti dijete, uzet će vam muža, uzet će vam ženu, uzet će vam roditelje. A ako je jako, tad idete u kancere, razboljevate i to su kanceri. Svaki kancer koji se nalazi u stomaku, znači kancer jetre, pankreasa, crijeva, slazene, želuca, to je rat u prvom koljenu. Znači kad se neko od vas svađa sa, da li je to roditelj, da li je to dijete, da li je to, razumijete li, žena, od znači rata u prvom koljenu nastaje kancer u stomaku. Treće vezivanje koje je najopasnije, kad se znači koje isto ako se čovjek veže jače za to nego za Boga, zašto je najopasnije? To je znači vezivanje kad se čovjek veže za moć, kad se veže za znanje, kad se veže za intelekt, kad se veže za moral, za etiku, za duhovnost. Ako je to vezivanje prejako, Gospod mu uzima život. Znači uzima mu život, a onda on nema šansu da se pokaje. Zato je to vezivanje prejako, opasno. A ako je jako, a nije prejako, onda Gospod uzima pamet. Znači ti ljudi oboljevaju od šizofrenije, od psihoze, oboljevaju od demencije, Alzheimera, Parkinsa. Vi imate masu duhovnih ljudi, razumijete li, ali vidi tamo taj duhovni čovjek prostitutku i on nju osudi. On duhovan, a osudio. Ili imate masu, vidite, odete u crkvu, pa tamo neko se meškolji, razumijete, ono, čečka se, nemiran, i sad se neko pojavi i kaže, alo, nemoj to da radiš. Ne može. Tu je to osuđivanje izuzetno opasno. Vidite, čovjek žrtvuje svoje zdravlje da bi stekao novac.
onda žrtvuje novac da bi vratio zdravlje. Toliko je zabrinut i razmišlja o sutra, znači o budućnosti, da uopšte ne uživa u sadašnjosti. I onda kad se sve sabere, ispada da čovjek nikako ne uživa ni u sadašnjosti, ni u budućnosti. Moj djeda je napisao na spomeniku, kaže, živio sam 86 godina, a proživio sam 4. Trči, tamo je ništa od života. Ima jedna poučna priča, jedna ruska priča, gdje je u jednom, znači, kolhozu u Rusiji živi jedan Pahomije koji je bio izuzetno dobar, znači u feudalizmu izuzetno dobar radnik, koji je, znači, radio za gazdu, sve i svašta, i gazda ga je strašno volio, ali je želio da ima svoje. I stalno je težio tome. Gazda mu je govorio, šta će ti Pahulje, evo, radiš ovdje, imaš skrov, imaš ovo, tebi to ne treba, ali ako želiš, ajde se dogovorimo. Ujutru kad izađe sunce, izađi i trči dok sunce ne zađe. Koliko pretrčiš, toliko ću ti zemlje dati. Ustane ujutru Pahomije, krene da trči, ožedni, pa joj, ako svratim tamo na ono pojilo, ma izgubit ću pola sata, staću, pa dok se napijem vode, pa ovo, pa izgubit ću sigurno 500 metara zemlje, ma idem ja dalje. Trči Pahomije, trči, ogladni. Čo ako sjednem da jedem sat, će mi trebati da to pojedem, da posle se odmorim, pa izgubit ću tu puno zemlje, ma idem ja da trčim, pa kad zađe sunce sješću da jedem i da se napijem. Tako trči, zađe sunce, okrenu se Pahomije i ne može da vidi to prostranstvo koliko je. Samo što je pogledao i nasmijao se, pao je. Dobio je 2 metra i geometra. Trčao i na kraju je završio u 2 metra zemlje. Znači, parama, dragi moji prijatelji, možete da kupite kuću, možete da kupite stan, ali ne možete da kupite porodicu. Parama možete da kupite postelju, ali ne možete da kupite san u njoj. Možete da kupite sat, ali ne možete da kupite vrijeme. Možete parama da kupite dobru knjigu, ali ne možete da kupite znanje. Možete parama da kupite posao, ali ne možete poštovanje. Možete da parama kupite doktora, ali ne možete zdravlje. Možete parama da kupite i ženu, u današnje vrijeme muškarca, ali ne možete da kupite ljubav. Pare vam daju moć, ali to je ništa prema zdravlju, jer vam zdravlje daje sve moć. Pa nemojte da trčite tim parama, jer ništa nećete dobiti, samo ćete se razboliti. Sve ono što ćete zaraditi morat ćete da dajete doktorima da bi vas liječili, ali pitanje je da li će vas izliječiti. Tako? A sad ću vam malo pričati koje misli na koji organ udaraju. Znači, od koji misli se koji organ oboli. Pazite, rak. Rekao sam vam, znači rak nastaje od uvrede. A ta se uvreda reflektuje mržnjom, gnjevom, bijesom, željom za osvetom. Znači, svi ljudi koji imaju kancer, oni su u ratu sa nekim. Ili nisu oprostili, ili se nisu pokajali. Znači, čuvajte se uvrede. Kao što đavo bježi od krsta, tako vi bježite od uvrede. Ako naučite da praštate, cijeli svijet je vaš. Evo sad da vidite kako čovjek oboljeva. Mogu li vas, gospođo, nešto da upitam? Mogu da vas upitam? Vas, najbrži ste. Evo, ja ću vam sad dati, znači, 5 stvari iz vašeg života, ali da mi probate da poredate na način, na prioritet kako vi mislite da je kod vas. Znači, idemo. Djeca. Bog
roditelji, neprijatelj i vi. Kako bi to poredali? Šta bi kod vas bilo na prvom mjestu? Treba da ponovim. Prvo je Gospod Bog. Idemo dalje. Na drugom? Deca. Na trećem? Prijatelji, Na četvrtom? neprijatelji, pa ja sam. Pali ste. Na prvom mjestu je Gospod. Na drugom mjestu ste vi. Ljubi bližnjega svoga kao što ljubim sam. Znači na drugom mjestu ste vi. Ako ste vi dobro, sve će oko vas biti dobro. Ako ste vi loše, vi ćete biti loše, ali će biti i onima loše koji su oko vas. Na trećem mjestu je neprijatelj. Ako naučite da oprostite, cijeli svijet je vaš. Na četvrtom mjestu su roditelji, jer su vam dali uz pomoć Gospoda život, a na petom mjestu su djeca. Zapamtite to dobro. Znači ja sam sve pogrešna. Ali onda idete u bolest. Onda idete u bolest. Idemo od mozga. Znači šta napada mozak? Mozak napada znači ljudska tvrdoglavost, ljudski perfekcionizam, želja da se drže stvari pod kontrolom, znači to obavezno zapamtite, znači i nestrpljivost i veliko analiziranje. Znači čovjek kad je tvrdoglav, perfekcionista, želi drži stvari pod kontrolom, kad je nestrpljiv i kad voli da analizira, tim mislima se napada mozak. Ali te misli ne ubijaju mozak. Ali ako se tim mislima doda mržnja, prezir, oholost ili nadmenost i tuga, zajedno s ljubomorom, mozak strada. Znači mržnja, prezir, oholost, ljubomora, tuga, mozak strada. To su kanceri na mozgu, da li benigni, da li maligni, opet zavisi od karaktera čovjeka. Spuštamo se s mozga na sinuse. Znači svi koji bolujete od sinusa, niste se dobro isplakali. Znači to su neisplakane suze. I neko vas iz vaše bliže okoline iritira. Ako imate problem sa očima, neke stvari ne želite da vidite. A ako imate problem sa ušima, neke stvari ne želite da čujete. Ako vas boli glava boli od velike ljutnje, zataškavanja i nerešavanja problema. Boli ljude, žene ili ljude koji su savršeni u svemu. Znači ova čaša koja nije mjesto ovdje, ja ću mrtva da ustanem, da je podignem i da je stavim gdje je to mjesto. Znači ono, znate, čišćenje do posljednje kape krvi, kao što mi znači, savršenstvo stvara bol u glavobolji, razumijete li? Dalje, kritikovanje i osporavanje nekoga. Štitna žlijezda. Imate dvije vrste oboljenja štitne žlijezde, znači to je hipo, kad hormoni rade smanjenim intenzitetom. Tad je problem u vašoj tvrdoglavosti, perfekcionizmu, uvredljivosti i ti ljudi koji imaju problem sa štitnom žlijezdom, znači manjak hormona, oni su izuzetno dobri ljudi. Znači to su dobrice koje u svom životu ne znaju da kažu ne. Znači okolina njihova im samo na njihova leđa im znači posao, oni ne znaju da kažu ne, u jednom trenutku puknu i oboli na štitnoj žlijezdi. Hiper, kad su hormoni povećani, onda ti ljudi rade više poslova odjednom. Postaju hiperaktivni i prave problem koji prave. Grlo boli, znači, ljudi koji potiskuju bijes i gnjev. Znači, koji im nekim riječima ne dozvoljavaju da izađu napolje. Znači, grlo boli ljude koji su kapanci, koji imaju znači, nakupe masu poslova i šta se onda dešava? Dođe im krajnji rok za izvršenje tih poslova i onda ne mogu to da završe u određenom trenutku, onda dobivaju upale grla. Morate, ako imate problem sa stomakom, uvijek da morate da nađete, stare žene su prije namještale taj želudac sa onim čašama, ne znam da li znate, kad vam stave čašu pa povuku ga dole, to je ta takozvana struna, a
Čir na želucu to je kad jedete sebe i jedete okolinu i ako nekoga ne varite. Jetra oboljeva kad su ljudi puni bijesa, gnjeva, srdžbi, razdražljivosti, zajedljivosti. Znači, morate da se čuvate tog bijesa, gnjeva. Žuč oboljeva kod ljudi koji sve što rade, najbolje rade. Kad drugom da nešto urade, nikad taj drugi neće uraditi onako kako će uraditi, pa poslije njega moraju da rade pa popravljaju. Pankreas oboljeva kod ljudi koji su izgubili radost u životu. Znači, ljudi koji imaju dijabetes, to su ljudi koji žele drže sve pod kontrolom, vole puno da kritikuju, i mnogo su tvrdoglave. Slazena oboljeva od straha. Debelo crijevo od tvrdoglavosti i od gordosti. Tanko crijevo kod zabrinutih ljudi. Bubrezi oboljevaju kod ljudi koji su ogorčeni na nešto i koji imaju sukob sa svojim partnerom. Tako isto i bešika. Znači, bešika, ako žena ratuje s mužem, imaće problem sa bešikom. Ili obratno, razumijete li? Prostata, znači, kod ljudi oboljeva koji se stalno odustaju od namjera koje planiraju, koji prave sebi neki seksualni pritisak i boje se da će izgubiti tu seksualnu funkciju. Materica kod žena oboljeva, koje vole puno da zvocaju, razumijete li, i koje, evo gospođa se nasmijala, i koji ratuju sa svojim suprugom, razumijete li, znači ratuju u tim muško-ženskim odnosima. Drage moje dame, skidajte pantalone i počinite da nosite suknje. Nemojte da postajete žene, muškarci u ženskom tijelu. Vene, znači ljudi koji imaju proširene vene, osnovna stvar znači je da puno rade, da su se puno ali da nisu vidjeli rezultate svoga rada. Znači mnogo su radili, ali rezultate svoga rada nisu vidjeli. Kičma. Gornji dio kičme boli od velike brige, srednji dio kičme od uvrede, a donji dio kičme boli kod ljudi koji teže ka materijalno. Artritis, znači upale zlobova, znači oboljeva kod ponosni, znači reumu dobivaju izuzetno ponosni ljudi, izuzetno tvrdoglavi ljudi, ljudi koji puno brinu. Znači ljudi koji puno brinu, koji žele da sve dovodu do savršenstva i definitivno koji vole puno da kritikuju. Znači niko ne može da uradi ono kako će oni i onda na osnovu toga kritikuju. Kolesterol boluju ljudi koji su definitivno izgubili radost u životu, koji više ne znaju da se raduju. Pritisak imaju ljudi koji su stalno u nekoj tenziji, koji stalno nešto ih žulja, nešto ih teže, nešto ih pritišće. Znači iz ovoga morate da shvatite da da shvatite da svaka bolest ide odavde i da svaka bolest se može izliječiti ako se promijeni ovo što sam vam pričao. Još samo par rečenica i završavam ovo i krećemo na ovu drugu temu, ali to neće više trajati kao što je ovo trajalo, samo ću vam osnovne postulate o hrani i o travama da kažem. Iz ovoga možete da vidite da ne postoji bolest koju ljubav ne može izliječiti, znači ne postoji. Ali mnogo ljudi je doživjelo pravu ljubav i malo ljudi je doživjelo pravu ljubav i ljudi u suštini ne znaju šta je ljubav. Ljubav je ne prisvojiti, jer ono što ne prisvojite nikad nećete izgubiti. Znači volim te onako kakva si ili onako kakav si sa svim tvojim manama i vrlinama. Čuvajte se izgovorene riječi volim te. Ako jednom kažete volim te, to je do kraja života. Bolje je ne izgovarajte, jer ako kažete volim te, dobit ćete 1001 iskušenje da dokažete da li volite. Znači 1001 iskušenje da bi dokazali.
Ne postoji ono volim te danas, a sutra si mi uradio to i to i više te ne volim. Znači iz ovoga možete da zaključite osnovne stvari i te stvari se obavezno pridržavajte. Što vam uđe na ovo uvo, nek vam izađe na ovo. Ne pravite pretpostavke. Ono što očima niste vidjeli ili ušima niste čuli, ne pridajte važnost. Sve što radite u životu, nemojte da radite ni sebi, ni djeci, ni mužu, ni roditeljima. Radite Bogu. Jer ako budete radili Bogu, nikad se na posao nećete naljutiti. Bog je sve što imate. Sve drugo podajte, ali njega ne dajte. Jer dok njega imate, i vi postojite. Je vam to jasno? Treba li to ponoviti još jednom? Bog je sve što imate, sve drugo podajte, ali njega ne dajte. Jer dok njega imate, i vi postojite. Sad ću malo 10 minuta o hrani da vam ispričam, da te osnovne postulate u ishrani shvatite i da se koliko toliko njih pridržavate. 1 milion dijeta je napravljeno, ali 1 milion dijeta su promjenljiva stavka. Danas ta dijeta traje mjesec dana, sljedeći mjesec se pravi druga, pa onda opet treća. Najveća i najbolja dijeta je post. Postite vi kad treba da se posti i nikad vam dijeta više neće trebati. Vi se perete, vi se kupate, perete svoje auto, čistite kuću, a jeste li ikad oprali svoj želudac? Nikad. Sad počnite da perete malo i svoj želudac, jer u njega uđe sve i svašta. Znači svako jutro kad ustanete, fino čašica tople vode i sok od jednog limuna. Ponekad možete da ubacite sodu, bikarbonu, ali ne ovo što kupujete u samoposlugama i ovim tržnim centrima, već u apoteci, onu čistu sodu. I svako jutro natašte čaša vode sa sokom od limuna, da se opere ono što ste u toku dana unijeli. Morate da vodite računa kako jedete. Nemojte da miješate namirnice. Nemojte da jedete krompir i meso. Nemojte da jedete pirinač i meso. Znači, jer šta se tu dešava? Krompir vari baza, meso kiselina. I onda u organizmu nema varenje ili je varenje strašno usporeno. I onda dolazi do nadimanja, dolazi do bolova, dolazi do zatvora, razumijete li? Znači, ako jedete meso, jedite ga samo sa salatama. Vi možete danas kilu mesa da pojedete, uz meso pojedete kilu salata, to će vam se svariti za 3 sata. Ali ako budete miješali hranu, onda ćete imati strašnih problema sa varenjem. Ili ako jedete bez mesa, onda možete da jedete hljeb, pasulj, klot, grašak, buraniju, ali mesa, mliječni, znači bjelančana životinjskog porijekla nema. Kad jedete voće, nemojte da ga jedete u toku dana. Znači, voće se samo jede ujutru na gladan stomak. Znači, samo se jede na tašte. Samo na tašte. Šta se dešava ako voće uzmete, dobro se najedete i posle jela uzmete voće? Vi što pečete rakiju znate šta je džibra. U stomaku vam se od voća stvara etil alkohol. I imate masu ljudi koji nikad nisu popili čašicu rakije ili alkohola, a obolili od ciroze jetre. Samo zato što uzimaju to voće na nepravilan način. Evo ovdje imam jedan citat iz kumranskih spisa. Kaže, miješanje namirnica, ne kuvaj niti miješaj sve stvari zajedno, ako nećeš da utroba tvoja bude kao zadimljena močvara, jer istinu ti zborim, ako izmiješaš raznorodnu hranu u svom tijelu, ono više neće imati svoj mir. U tebi će vazda
pjesniti rat. Nikad vodu nemojte da pijete za vrijeme obroka. Nikad. Jer time razblažujete tu kiselinu koja vam je potrebna da bi se, znači, hrana stvarila. Najbaznije, znači najzdravnije namirnice, na prvom mjestu vam je celer, na drugom mjestu vam je limun, na trećem mjestu vam je krastavac, a na četvrtom mjestu vam je paprika. Znači, to su 4 namirnice koje stvaraju bazu u vašoj krvi. A čovjek se razboli kad u krvi prevlada kiselina. Znači, kad krv bude kisela. Zato ove 4 namirnice koristite što više možete, znači, u vašem obroku. Znači, celer, limun, krastavac i paprika. Šećer ako jedete, isto nemojte da ga jedete posle jela. Ako volite slatkiše, onda opet ujutru. Nemojte pojesti voće, uzmite jedan kolač, pojedite i onda kad dođe vrijeme ručku, taj će šećer da se stvari i neće praviti nikakve probleme stomaku i nećete imati problema sa njim. Ako budete definitivno ga jeli posle jela, napravit ćete takav džumbus u njemu u stomaku da ćete posle da patite satima, danima. Sada ću vam malo isto, znači ovo su vam osnovni postulati u ishrani, znači da vas ne bi zadržao, da vam mogu da dam par minuta da postavite neko pitanje ako hoćete. Pazite, što se tiče trava, Gospod nam je i to dao, znači sve to bilje, to vam je Božja apoteka. I ako malo začeprkate po toj Božjoj apoteci, neće vam biti teško da i sami postanete travari. Prošetate malo tom apotekom i vidite krušku. Na što vam liči kruška u ljudskom organizmu? Na matericu. Znači, kruška ima ovaj oblik, takav je oblik materice. Znači, izuzetan lijek za žene, za matericu je kruška, da se pojede ili kruškov list, da se od njega pravi čaj. Na koji vam organ liči pasulj? Na bubreg, znači pasulj i znači pasuljevina vam je izuzetno dobar lijek za bubrege. A na što vam liči mozak? Znači mozak vam se liječi prvo orahom. Sad imate, da li ćete da jedete orah ili ćete da pijete čaj od onih pregrada između jezgre i oraha što ima, razumije, oni listići što drže jezgru i orahovom ljudskom, to vi birate. Kad uzmete paradajz pa ga raskrižite, na šta liči paradajz? Pa srce, znači. Svi ljudi koji boluju od visokog pritiska, koji imaju problem sa srcem, njima je, znači, prvi lijek sok od paradajza. Tako da u prirodi možete da nađete, razumijete, masa trava koje, znači, liče na naš organ. Ili boja trave. Šta vam je žuto u organizmu? Samo ime kaže žuč. Znači, svaka biljka koja ima žuti cvijet, ona je izuzetno dobra za žut. Koje biljke imaju žuti? Da vidimo, travari, javite se. Evo, maslačak, kantarion. Ajmo dalje. Rosopas, jagorčevina, znači sve te, neven, znači sve te biljčice koje imaju žuti, razumijete, cvijet, izuzetno su dobre za žuč. Krv kad prolazi kod pluća, znači ona dobiva jednu modru plavu, plavkastu boju, znači sve te travke koje imaju plavi cvijet u sebi su izuzetan lijek za pluća. Znači tu imate onaj crni slijez sa onim plavim cvijetom, pa imate onu travkicu koja se zove dobričica, znači to su izuzetno
znači dobre travke. Ne treba tu samo biti, treba samo razmišljati, razumijete? Ja kad dođem, na primjer, u nečije dvorište i kad vidim koje mu travkice rastu u dvorište, ja tačno znam od čega je čovjek bolestan. I umjesto da se sagne i da to ubere, da se liječi i da ovo što smo pričali, da poradi malo na sebi, on trči od doktora do doktora da traži lijek, a lijek je tu ispred nosa. Tako da, dragi moji, Petrovčani, ajde, iako mi niste iz Petrovca, bilo mi je zadovoljstvo, moglo je još o ovome da se priča, ja ću još jednom da dođem, kad bude malo ljepše vrijeme, pa ćemo malo duže da pričamo,